бародаро шумо тамошо кардем Кароли Арабистоне ки ӯ чӣ намуд рафтор мекард, чӣ намуд зиндагӣ мекард, чӣ намуд хароҷот мекард дар сафарош. Барои ҳама одамо ӯ дивител набуд, ай ҳисоби исроф, ай ҳисоби сарф кардан, боигариро нишон доданд. Бале, аҳози имрӯз противоположни ҳамура, яъне президентира ки баробари халқ ворид буд. Ҳатто буд ҳолатое ки ҳамроҳи дворнико ёрдам медод кӯчара руфтан. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва ҳатман бародаро барои сравнид кардани ин шахс шумо тамошо кунед видеои дигари моро ки барои Кароли Арабистони Саудӣ кардагӣ будем. ва бардори як хушхабара мехоҳам да шумо бирасонем ки чӣ хеле ки шумо медонед мисол пеш пандемия ва дигар проблемаҳо, мисол одамо метонистанд ки ба тарафи Америка бираванд ва баъде ки пандемия шид, ин кор хеле мушкил шид ки ҳама маҳкам шид. Не ки бардори хушхабар ҳамияе ки шумо медонед ки визаҳо ба категорияҳо тақсим мешавад. Як чанд категорияи виза кушода шудагиай, бале ҳамаш не ки як чанд намудаш кушода шудагиай. Марҳамат бародор, дар WhatsApp ки дар рӯи видео мебурояд шумо метонед ки ба ҳамин WhatsApp алоқа бироен ва уточният кунед ки кадом намуд категорияҳо кушода шудагиай. Мумкин ҳамун категорияи боша ки барои шумо мувофиқ боша, дар шумо дар кор боша. сар мекунем видеоро. Пешай гап задан дар бораи президенти пешинаи Эрон Маҳмуд Аҳмадинажод дар комментария ссилка аст. Бародаро, шумо метавонед ба ёрдами ссилка гузашта регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед ва бозии ҷанги хитонро тамошо карданша бозам шавқмандтар кунед ва ба промокоди канал шумо метавонед бонус ба даст биёред ки ин бонуса метавонед бимонеду бозӣ кунед дари. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепи шудагиай. Маҳмуд Аҳмадинажод, яъне ки президенти пешинаи Эрон 28 октябри соли 1956 дар оилаи Камбизоат дар деҳаи Арадан ба дунё омадагиай. Моҳи июни соли 2005 ӯ ғолиб мешавад дар интихоботи президентӣ. Дар дуюм тур 7 миллион овоз зиёд мегирад аз оппоненти худаш, яъне ки президенти пешинаи Эрон. И вақте ки якум бор ӯ ба кабинаи президент ворид мешавад, ӯ ҳамара дар уҷа ба ҳайрат меоварад. Яъне ки чӣ хел ҳама кавиёрои персидские ки қимат дар уҷа буданд, ӯ ҳамаша мекана ба яке аз масҷидҳои Тегеран мета ва ба ҷои ӯ кавиёрои обычни арзон мепартояд. Дар декларатсияи дорӯи ӯ қайд мешид як мошини маркаи Peugeot соли 1977 випускаш ва як хоначаи майдаак дар яке аз районҳои қашшоқтарини Тегеран ва ин хона мерос мондагӣ буд ба ӯ аз падараш 40 сол пеш. ва чӣ хеле ки дар бораи Кароли Саудскии Аравия гап задем ки медонед шумо бародаро ки барое ки ӯра дар сафар хӯрок тайёр кунанд 150 та повар дошт. 150 повар барои як одам дар вақти сафар карданаш барои хӯрок тайёр мекарданд. И президент ҳамара дар ҳайрат овардагӣ буд барои чӣ намуд рафтораш ки портфелаш дар ҳаму чамадоне ки ҳамроҳаш кор намеёрад дар ҳаму бутерброд меовардак. Чӣ дар уҷа нестай барои президент мисол хӯрока ё ки одам? Бале бародаро, пашти ҳамаи президентҳо дам агар бигем хато намекунем, махсус ҷое ҳаста ки барои ӯ тайёр мекунанд, одамое ҳаста ки барои ӯ тайёр мекунанд метан. Не ки и дар портфели худаш бутерброд меовард ки ӯра занаш тайёр мекард барои ӯ. Тари бутербродо оливкию масла ва сир буд, панир. Ӯ метавонист ки корда ба общественный транспорт биёя ва дар вақтҳои холигиш гӯспандора нигоҳ мекард, вонӣ мекард ва дворникора ёрдам медод. бародаро, ман шуморо ҳатман совет метавонам ки дар бораи Кароли Саудскии Аравия тамошо кунем бародаро. Просто вот именно баъди ҳамин видео агар ира тамошо накарда бошед, ӯра тамошо кунед, баъд вот разницара шумо чӣ хел колоссальни разница мебинед. Ҳатман ӯро тамошо кунед, касе тамошо накарда боша. Агар касе тамошо кардагӣ боша, ира тамошо карданда ӯра ба ёд биёред, ҳар як рафтора сравнид кардан гиред. 4 августи соли 2010 ӯра мехоҳанд ки бикушанд. кортежи ки ӯ рафтеста буд бомбашапакш мекунанд. Ба хости Аллоҳ президент намемра ва не ки як чанд одам захмӣ мешаванд. Одаме ки ҳуҷум кардагиай ӯра меқапанд. бале бародаро, мисли ки любой намуд темара, любой намуд блогера одам пайдо мешавад ки хейтед мекуна. Бале ҳамида мисол чӣ одам бадай, чӣ хубай, чӣ хеле рафтори баду хуб намекуна, бале бо ӯ да одаме ёфт мешавад ки бо противи ҳама хеле одамай барои ҳамин дар ҳаёт ҳаракат накунед ки ҳама да ӯ гадид кунед. Барои ҳама наметавона одам ки ҳамара вот абсолютно ҳамара розӣ кунад. Любой хел рафтор ки одаме ёфт мешавад ки ту да ӯ маъқул нести. Но одно но ин маънои ӯра надорад ки одам бояд хар боша. Ози хай хуб шам всё равно мара одами пайдо мешавад ки гап мезана бе ҳами харим хубай. Не, одами хуб ай хар чӣ фарқ дорад ки одами хуба бисёртар одаму уважат мекуна ва хейтераш камай. Ана одами хара
چه خختم بنویسین. برای هم در حیات انتخاب کنین که چی نمود آدم باید باشین. یک پریمیر عادی اگر اجتی بلوگرو بگیریم درباره پیامبرمون نا ویدیو کردگیم در همون دیزلایک موندگیان. بیو بگیر. و خودی احمدی نژاد گفت که این حالتی نیست که شما بیشتر دقتتون داره جلب کنین، یعنی که به نظر نگیرین و این یکم پکوشنی نبود نسبت او. دکبر سال 2005 او یک بار دیگه هم میشن شدگی بود در چشم دشمن. در وقت سروری کردن او هر یک آدمی که باید مینیستر میشید او یک چند نمود کاغذ یک چند نمود دگاور را باید امضا میکرد و از همه عصبانیش درجه چی بود که او حقوق بایشیدن نداشت و صورت حسابای بانکی او و از خشوانداش تفتیش کرده میشیدن. پالیتیکای بیرونی دم خیلی جدی بود. پوگزا ادمنستراسیای بوشا کریتیکاواد میکرد و دستگیری میکرد یک جای شدنی روسیه را با ایران و با عربو. برنده مشهوری تلویزیونی امریکایی یک وقت از پرزیدنتی ایران میپرسه وقتی که شما خودتون از صبح در آینه میبینین چی میگوین با خودتون؟ باردارو پیش از اونی که بفهمیم که پرزیدنت چی جواب میگه در کامنتاری بنویسین که کسی که شما در حیات نباشین وقتی که شما خودتون از صبح در آینه میبینین چی میگین؟ پرزیدنت باشه میگه که هر روزی که من در آینه میبینم با خودم میگم با یاد گیر فراموش نکن تو پروستا خدمتگاری ایده زیاد نه. ماه اپریل سال 2017 دکومنت‌های احمدی نژاد که برای اشتراک کردن در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرده شدگی بود قبول کرده نمیشود، رد کرده میشود از طرف سویت نظارتی ایران. بعد از کار برآمدنش از پنسیای پرزیدنتی دست میکشه و او را خیلی میفهمونه که او برای پنسیا کار نداره اومده، تنها برای پیشرفت خلق کار در اومدگی بود. سال 2018 از ژورنالیست‌ها فهمیده میشود که محمود احمدی نژاد گناهگار میدونن. برای چی؟ برای که او правительство را کریتیکاواد میکنه، بر ضد او گپ میزنه، میگه که دور شدگی از پرابلمای خلق و بویگاری общественный را، یعنی که بویگاری خلق از خود کردگیه. بعدن او لکسیا میخوندک با اویلی که $250 در یک ماه. همین خیلی استوریای هم هست که اگر که او به یگان میمون خونه میرفتک نمرای ارزان میپرسید او دبوتیان، حتی همین خیلی نمرایی که دیوان نداره، کراوات نداره، برای که او بینم دوست میداشت در زمین خواب رفتن، میتونید که پروست یک مترس پارتین زمین ده درام خواب. برادرها اگر ویدیو به شما پسند اومدگی باشه حتما لایک فراموش نکنین، در کامنتاری فکر عقیده‌تون بیان کنین، ویدیو را در جایی که میتونین پدیلیت کنین و حتما برادرها برای سراونید کردن این شخص شما تماشا کنین ویدیوی دیگری ما که برای کارولی عربستانی سعودی کردگی بودیم. همه در خیر برادرها تا ویدیوهای آینده. امروز گپ میزنیم برادرها درباره کنکورس، درباره که بلیتو چند مونده، چند کش رفته، общий інформація دربارش. یک شانس دیگه هم حاضر هسته آدمایی که ژلانی دارن برای یکم جوشیدن در بازی، یعنی که برد کنن سامسونگ گالاکسی S20 Ultra را یا اینکه سومشه. ای بله پچکای بلیتوی شما هسته، یعنی که هر یک پچکایی که شما میبینین برادرها 100 دانه بلیت داره. درجه 2600 دانه بلیت های و حاضر عین زمان 350 دانه دیگه بلیت موندگی. در بازی یک تا یک خانگاه در شهر دوشنبه، دو تا سچکای، یک دانه اوپل، 20 دانه تلفن و 30 دانه تلویزیون. حاضر برادرها یک خیلی آدم فکر میکنن که اوج بازی به آخر اون رسیده است، شانس برد کردن 100,000 روبل یا اینکه سامسونگ گالاکسی S20 Ultra نیست. مثلا ما گفتیم که کسی بسیار بلیت میگیره او دا 100,000 روبل یا اینکه همین تلفن توفا کرده میشود. هست برادرها شانس. جلایش اگر باشه مرحمت بازی خیلی که فهمیدیم بلیت موندگیه. ایمنه آدمی که بخواه که همین شانس هایده است، نه ایمنه همین کانساش همین جدای برای که اوجه ختان میدونین که اوجه روز به روز کم شدن میگیره دیگه این شانسش ما هایده است میتین. اگر که جلایش آدم باشه ایمنه همین حاضر شانس هسته که همین کارا بکنه. و برادرها کسی که اگر ما بودو به یگون سبب درک نداشته باشه و ندونه نمره کارتا و واتساپی که در بالای ویدیو هسته در همین کارتا 700 روبل میگذارونین و چک تونه قدی نمره تلفنتون و نام و فامیلیاتون در واتساپ روی میکنین. از اون طرف بلیت در شما میتن، یعنی که خیلی که شما در ویدیو دیدین نمیخیلی بلیتوی شما بلیتو را ما مینویسونیم، پچکا میکنیم و صورتش در شما روی میکنیم و افیر در کجا میگذره چه خیلی میشه ما اوجه به نزدیکی بلیتو بوچیدن همش اعلان میکنیم. و برادرایی که بیشتر همه چیز به نظر نمیگیرن این شانس یکم جوشیدن بکریجست و بلیت در بازی را برادرها این یک شانسی هست که ود این خیلی شانس آدم نباید دست بده. بچه خاطر که تصور کنین آدمی که جای یکم میگیره
у маъку и вобастаги ай количествои билетҳои гирифтагӣ ӯ мекунаву но по сути шумо тасаввур кунед ки 100 000 рубл ша ӯ одам обратно мегира дар ҳолати якум ҷӯшидан бо болои ида билетҳош бозӣ кардастанд. ман фикр мекунам ки и вот беҳтарин шанс, беҳтарин скидка вообще вот офигенный шанс ай дар эхи бозӣ мира бояд ай даст нати ҳаракат кунем бародаро. номерои карта, номерои WhatsApp ҳамаш дар болои видеои шумо ҳастай. ҳаракат кунед ҳам қадар тез билетҳо будшид мо ҳам қадар тезтар рӯзи бозиро эълон мекунем.